Setšhaba se ile sa kwa bohloko ka polao ya Thoriso Themane. Dinyakišišo tša maphodisa di dirile gore go swarwe bagononelwa ba 14 go akaretša le batho ba bagolo ba babedi. Le ga go le bjalo palo ya bagononelwa e feleleditše e theogile go ya go seswai. Bagononelwa ba bagolo Tšhweni Maleka le Alfred Mothapo ba bonwe molato ka go gobatša mmele wa mohu. Balatofatšwa ba babedi ba bannyane ba ipone molato wa go tšhošetša go tlaisha mohu. There are those who were part of the assault from the beginning of stage 1 until stage 4. So the count has been changed. Now for the 4 young offenders, they were convicted of murder. And 2 adults, they were convicted of assault to cause grievous bodily harm. And then the last 2 teenagers, they've pleaded guilty. They were convicted of assault coma. Balekala la setšhaba la botšhotšhisi ba thabile ge balatofatšwa ba swerwe. Remember, here we are dealing with the case of children, so it's obvious the court is going to look at the Child Justice Act. Kgorotsheko e tla ahlola molato ka kgwedi ya February e šago.